Nonda Wata Wata ki City Veni Raturala and a radio Bulan Dua Wata, San Francisco. Me Kochi Kenda Watamai. Tangina manu na be ulu watu o na masi isalei serkata mai di kombia be no adangi tu be na ka le buna sema tiko mai e na nanda bata e na singa le wenda indai ando tale na singa do tale na kalawa do tale na nanda bugambula ki bura en radio bula do wata e San Francisco County kenda bata mai na singa le wenda indai bula na katori katinai au kinda galata kan sambasi ka mai nano na tukutuku na maramango dau bakani kenda tiko mai na tukuka binaga lebu tori katinai nimbula binaka kata binaga tungo na o e nano ratu matani singa mai waga ya mai na tukuka o e andi matani singa tori katinai mbula binaka kata tungo e andi singa gai lio wa malu atu na kena dangia na tukuka e akabitiko ni singa tu siti endai pinaga lebu star tori ka kalunga tane bengara bina singa ni kua me sulame mbosa na ivalu bula maleka matangali menga induanga na sere sar to na badibota itu kinangona no muni lewe ni koroma na toaika ni mula benaka o atarongi ke muni tikweni na korgo na toaika na kora talenga kambasi ka mai kina nai tala Josefa tiko na tambua e tiko mbaka mene atulo mai witi na ngauna go hini bula benaka ngo ngai sepa toni benaka lebu mesu Sherian Momo benaka dola riki
Abualiku kei tailebu ngo, pinakabualebu mai korowou, pinakabualebu na bengarabi. Pinakabualebu na sematiko mai nanonde wasining au nongondo, mbula pinaka mai Aucklandi, mai New Zealandi, mbula pinaka tokona. Astino tokona pinakabualebu, kemdona borongo tiko mai Gisborne, mai Waikato, bata ke Christchurch, and a singalebu and daina sotalimbeka and ngai sema mai, and a lomani singa and daina. Kalungata na bengarabi, uliviti Samsonia. Uliviti Samsonia, pinakabualebu. Rato nanumiti ko kinangoan na bengarabi and Tombau Laudala, pinakabualebu. Na ano Laudala, na Laudala Island Resort, Uliviti Jim Sunia, Sunia Dama Mesake, ke Tevita. Do kalungata na bengarabi ni kuwa, pinakabualebu Uliviti, pinakabualebu na bengarabi, na ano ni Sarabanua, may Laudala. Pinakabualebu. Ke mesulami ang bosa na ibaldo. Pinakabualebu na bisya matito kumay na singalebu ang dainday. Ani Ramasey, bula binaka ani. Tapi kinta bagiti ko na singalebu ang dainday. Ano bata-bata, na matabu bale, na kortumbu kay nandungi balu. Awan kilana unorto tiko kina matabu bale rongo pinakabualebu didiriawa ni andra pinakakai pinakabualebu na bengarabi kalungata tiko kanganga tiko pinangada bukan nui oni kaitani ni bula pinakatau mai wilo kumbekango iya pinakabualebu na besema tiko mai na singalebu inda baka andra tiko yani na tukuka sa lesu eke na itukutuku ni torika tinai pinakabualebu o Laila the County Valu mana tu tokalau dong bula benaka na kanda na bugarorongo tiko mai Palau ke na tu Micronesia dong bula benaka pinakabualebu na besya matitiko mai na singalebu endai ting dua tale mandangan na ada menda bukan bula rokina na singalebu endai Eroni Ratabola bula benaka rato nanumiti ko yanikin na nataka tiko ngwa na PWD Walu Bay pinakabualebu Eroni pinakabualebu feretariki pana bulare ngonga nambo walu embua so anjina pinakabualebu sarna sema tiko mai na singalebu endai do yandra no bula mai waga ke kemoni na wakanda ni warongo tiko mai na tombo Persia mai Kuwait pinakabualebu neri tawalo pinakabualebu masikila na kodalebu ni tambu ya tanga di Vanua na kuruwaru go na kena ibalangau ena no da vata and the radio bulan dua vata.
Ian inay loloma man na romon ni singa ya sawa na partay silian di lo na gumata kamida na rosiloa e na no bata e na radio bulan dua bata. Au bukan bulan mandanga buan na wekandango e lau baya wasarati kumena na bukan wini wina ka wadha buta tiko e nina dana ya sanga imbasi kamengo e neri tawalo totoka na ronga sere nandele ni bei nukungo e Q8 o ti tokongo na rua e na matakalailai ni singa buke lulu. Tola vina maseki yo vina balebu njina mamsalolo matuati vina balebu ke muni na wakanda na vinga rabi tiko mai en ruku ni nuku en tombo peresia mai Kuwait vina balebu ke ina bei matani tu eso en tokalo eloma sa lebu sarana e babala ya tiko kina ki mami sama ronga da ki mami lolo matuani ke na masu na bukan ni vina kani ngarabi tiko bawi na kana itabi ni bulan balabu ni marau taka tiko na nomuni lesi inai tukana bulare totokana vengarabi artonga na nomiti kena na bawi lesi nandur low research station esa vina kabalebu na walebu na tambanan di tei bina walebu na koroni buli bina walebu na betumberi bina walebu star na sema tiko mai na singa lebu indai bata ke rto ne la ndo na tarwa tarongan bidanga na ngau na sauti embeleta enduan na turang mesulame mbose na ivalu mai na toaika wa taronga tiko ni se kwengo na korotalenga ne na italatala to sabatiko na tambua sanga ya domingo na kenesau mesula membosa na ivalu kai tiko mai ngase saranga via ungori matangali au salolo matue ni kimami salolo matue ni na wakan na leo ni matai valu kimami boga vina katiko na lesi ado mai na non right tuku na turanga na italatala ninga imbo boga ndio takatue ni na loloma na non da bata na radio bulan dua bata na ngau na eviti sibina tini kandua na tini karuana miniti sibina ba na tini karuana miniti goya Santa Rosa na non da bata San Francisco kauti kenda bata mai. Surmai, 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 surmai,
Dendram beka nangola ni kivalilo te puku ni oso pakadadaka. Sen drakin-drakita beka na tos nimbula. Kuani lenga sinu ingaw-gawa. Nana mai kina programu warotaki. Mai vera na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rungo na vima manione na kabini buku lulu bei kemando e California. Vima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei kemando e viti. And a radio bulando vata San Francisco. Mekauti kanda vata mai. JJ's Food Shack. E tiku kena na kakana boka biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani itu na bundi nan dalo sa tabioka. Na kakana boka langi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Woo-wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kaya tiku talanga na nono specials and na lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandray pai kaya na bungatale. Go na JJ's Food Shack. View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kinavato. Girito sana kinavito sa mabitu tolo dio tolo dundo al limon. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nanonda wata kay City Beni Raturala. Ramani banua ya thaisa wana moniro ngota Bau bakairo bau bakandanga bau bakairo ba moniro ngota Nakapagalebu sa rasema, tiko mai, nakapagalebu. Kami na wakanda. Sa lebu sa ranay wala sa rati kongo. Una gaya tika buta tiko yan, iba malu na yada mo ni oni na tabuti kede mo ni kile kede na nonda be iba bulataki, nonda be semati en radio bulan dua bata gona nonda bata kilako bura. Nakapagalebu na nom ni semati ko mai sa toraroti ko na itukutukong baleti na itala Josefa. Tiko na tambua, tiko mbaka mana tulo mai viti nanga unango. Nakapagale besar na turangan na talatala, dua talangan na talatala na tambadaka o na bosai na talatala buisena raboka. Ni bula benang na turangan na talatala. Nakapagale kalungatan na bengarabi na singa ni kuwa. Mereanda ni sese ng barabi, dola bina ngonga i Papua New Guinea.
Krea, me ertumbo watai o lala tute, orto na wubale na lala tute na Suzy Tengdui, Sophie, wata kei mere mania. Na wale mania kei mere, na wale na sema tiko mai Rico, Rasese, miau mbulare, me bau numitu kina na BMU unit valelebu, pinakabalebu na sema tiko mai. May nandurulolo, inay, pinakabalebu, inay tukana, pinakabalebu na sema tiko mai, nandurulolo, na singalebu inday, sapo ka pinakatiko ni be kemuni. Owanga, malo vengarabi tau, au sa baka nui ni pinakatiko ngayon ni beira, na koro, wala tiko beka, daka ba koro, lola mabukan bimbi tiko ni kimavana, be kemuni, na tiko mai mavana, kemuni na tiko ni gori, kemuni na halisu tiko mai, be kemuni na dorobo, kena uambula malo, abukan rakai, kena dola tiko anon ta koro, kima misalo lo matuani, bakan bimbi be kemuni, esa, alago tiko menda bina numingo weira na wakanda bakan bimbi tiko ngani, weira na tu ena ponua ni daka, bina ka bakan lebu waga, bina ka bakan lebu na sema tiko mai. So andu taisamu dola bina tarna dola, totoka makarisese na bingwarabi, ina nambou Pine Station nandronga, imbuta tukwe, itliana kuro masimasi, me ibuka singalebu, se, sa taralawa mutou, kalungata na bingwarabi taisamu, pinakabalebu na sema tiko may na singalebu inday, rasa tiko talengango, o ira nalingan ni bingwarabi, ananon tabata, tiko ngona italatala, Lal Mohammed, rato tiko talengamin na tamadadagan niyo visan, rato ibakasala, may baletira na itambangone, ngole tiko may kina, o kobula unay si matiwain, dan ngay rongoy tuku-tuku, dan nabay siya matitiko yani, karasati ko talangagwa, nabay matasere, randaw baka maraw tagikenda, nanon ta bata-bata, na radio ang bulan dua bata, di ikaw di kenda bata mai. Saya wale ni nonda rubale na rara wake na
me voliam back in donongu life insurance policy? Laga kira ni tutana katil kabitu ni akostita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna. Kami ngaya kira maga ngaya salah ko mana check. Sangat tali ni biara, sangat sarangan ni biara paling lain. In time sarangan mai. So ang terliwara ka tala tunda wala. Kubertungko. Au saya lo bengo kamu binasa. Iyo, o yasar ngana buna, e rau sara, sa tiko na pepa se senga, bula binaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga, nisa e mbaki roa tina policy. Text mai kina wasa e walu van dua, tolu walu lima e na kena i tuku matai lalai, o ya na wasa e walu van dua, tolu walu lima. Dan rembeka nang wala ni kibal ni lo tira buku ni oso pakadadaka. Sen drakin kita beka na tos nimbula, ko ni lenga sinui gawa. Nana magi mai kina programu warotaki, mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA, nongu chisu, nongu banua. Rongo na bima manione na kabini buku lulu be Kemando e California, bima mani dua na singilewu ni lotu lewu be Kemando e biti, and a radio bulando vata San Francisco, me kauti kanta vata mai. Nanonda vata kay sitiweni raturala. Jesus called Peter and said, Simon, do you love me? Simon, do you love me? 3 times he asked. He never called Peter, he called Simon. He called again, Simon, son of John, do you love me? Yes, Lord, you know that I love you. Feed my lamb. Again, Jesus said, Simon, son of John, do you love me? He answered, yes, Lord, you know that I love you. Jesus said, take care of my sheep. Wakanir chuga nungu sheep. I live in the Wakanir kenda chunga. That time he said to him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt because Jesus asked him 3rd time, do you love me? He said, Lord, you know all things. You know that I love you, my Lord. Amen. You know everything.
Angay batutu sa chigo o Simon, but no, neither kita gichisu. He denied Jesus 3 times. This is his confession. When Jesus was calling him so that he can become established on this rock, the church that Jesus wants to build. Praise the Lord. Praise the Lord. He asked 3 times. He never called Peter. Remember that he called his real name, his original. Simon, Simon, Simon. Dilam bata sinamberi chigo ni toko bata chigo na bewekani bat kay chisu eva muri chisu wale tunga. Kenda ngodra ni va muri chisu sindo tuna nonda sema ve chisu ven kava wana yalo tambu na gift ni yalo tambu melak mai weekenda. Eh? Barika ngata sa katale hindi na nga murit ko yani na imatayin ni tabi na talatala Lal Muhammad na singalew wenda indair to aliwani na centenary sangay muri na keno yani bulabinak kelerambale binabinaga bole budolabina marama matanggalin rakibin na katungo na singanikua tu city na kabiti ko ni singa tu city ngo mena tukuka tukuna tukumen na marama go sabo singalebu tingo sabo rautale na job ni kalungata na bingarabi na singanikua binagabogalebu na sematiko mai na tukuka binagairuati ko na marama around do sematiko mai kin duango entaboga binagakina be ki kelera mbale taboga binagaboga lebu sa singenen kuni mai saboga chikalebu daba re sa salunga mai waitu binagaboga lebu
Laila da kauni balu ni bula benaka andi ai lolo malebutu yani raki rungu atungo na banua benaga na ibanga ke na bogatara na boga sigalebu ni kuwa benaga boga lebu na bengarabi benaga boga lebu na sematiko mai laila da kauni balu kalungata na singani kuwa kena itabi te vita dama malo dola benaga na sere me ratumbono ni mitale tukina o chichilia ke wuki rau tali tikongo mai vakambalea na bua malo te vita dama ya sabo la kana sigani sudu sa lebu na tali lebu na onga ndanda ungarabakina ne maninganga arna dola gai hito buarorongo tiko ya ningo ka sarabi ke monito kayani eviti gonga ina waka nandi dola bina ina langi ke to kere me ke to mbau na numitale tungani na singa lebu yenda o kani marau na lebu na besa matitiko mai rato buarongo tingo na vitamani o miri o yada cholame ke nemani bina lebu na besa mati salaniata andikawa sana maramago senga ni rawani dala ena dua na singa ni nonda tiko ena nonda bata yan rabi nakatale mai dua tale na singa bina lebu maramana ita bina lebu na sema tiko mai di kalungata tiko na singa ni kuwa bina lebu salaniata andikawa kemuni na wakanda soe sara soe bororongo enda dua bata ke di tiko ngai na nonda bata en radio mbulan dua bata San Francisco kau tikenda bata mai
enda sa senga sarangan nikila na da bumenda baka talau taka buka singi leu taka siapa kaya kapitak ne ka koni lo malenga sa tipin dono bunua rauni buka dingo ikimuni wayana JJ's Food Shack Santa Rosa California na veio matangali kaka na tibgina me baka na karitua waraisi na lobo palusami na buaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda baingani kena gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gai baka loka tabioka kena coleslaw surua tatni Kailangan ko na kena pai ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E raw sarang ano direct message virto, giring akin na bitu sa iba bitu, tolo dio tolo duon limono, se, o nga wali sarang ali tumiko may nanumota, e na dio mali Billy Street. O yan Santa Rosa, California. E raw talang ani rito ulit dilibot ka na nagkemo katalawa sing lebo siya wanga kabi, yan may Santa Rosa, Kinabato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me volia back in dono ngu life insurance policy? Nakakil ni tutana katil kabitu ni kostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna. Kabi nga ya kina maga nga ya sala ko mana check. Sengat tali ni biara, sengat sarangan ni biara balilay. In time saranga mai. So ang kaliwara ka tala tunda wala. Kuwertongo. O sala ro dengo pamilaksa. Iyo. O yasar nga na buna, rau sarra, sa tiko na pepa se senga, bula vinaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma may na claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga, nisa ambaki roa tina policy. Text mai kina wasa walu van dua, tolu walu lima na kena ituku matai lalai. O ya na wasa walu van dua, tolu walu lima. Senga ningai mai tiki bunga vi rauna turang ambale ruongo na bewe kanike na bewe ledi ninra wa turang ye me bakata ki James Doughty rau sama ni maingele rua talengaki Nama kamai na toso ni ngau na ki City Veni Raturala. Vema mana ono Amerika na vesinga tu city, vema manindua na vesinga buke lulu we kemundo eviti and na radio bola do vata San Francisco me kouti kenda vatamai. Binaka bakalevo nandau sema tikumai. Binaka bakalevo nandau aseti ko na nanda tu vata na radio mbulando vata San Francisco may koti kenda vata mai. And the sabo la kasarni adawayani na walu sang bulano dolo na kende wili ni matabu vale na radio mbulando vata. Ia e wili sara me vakatoto vata taki kina kende wili na ngwane toke and veya say pura. Do na like, do na share. Subscribe talaga Mike na Radio Mbulando Vata and na YouTube. Radio Mbulando Vata San Francisco, Mekoti Kenda Batamay. Levo
pakatangine apa kuking gura mate kei rato na bua nilo mai na bua e na sere kei nau ni bula benaga na maramatina ke muni na tinanda ni onga tiko so mbeka sa samaki so e daka so e baka sasanga so e daka bisinisi so talengai tiko e bole ni bola ke na be bola ni daka ni bula benaka a wande o taka tiko e ni na tuku ke na be bole ni bula ni boga ni benaka e rana bekanda ratoka e bole ni bula rangarabi tiko kina ni kuana singa ni bula ni kuana singa ni be benakati singa ni be sereki ni kua pinaga boga lepo ra to loloma tiko mai wanu ni tale tunga mai nei lawa ni sala ni ata andi kawa be kemo ni tau doko na marama ke na turanga nasi ene be wale ni mbula e bura naga bagalebu Elesi Wong ni mbula be nagasaka mo dona ni mitiko en duan sere o miti oi sa bagarauta ki tungo na miti mbaingani ke na tabioka ni tonga dau kilai tani tukina na bono nanga boka andina bina bole belesi bina bole bina bono ni bina tuku mena singa lebe ndai kiri karuana kaloka ndaronga na tukutuku ena nonda bono na tukutuku ena be sai burubura ke nangito salabata ni ke na tukutuku ni raki ena nonda vata ena radio mbulan dua vata Pakia sama indono moniro Pakia sama indono moniro Pakia sama indono moniro Pakia sama indono moniro Satalan ron buisoso moniro Na pakia sama indono moniro
tinia Mei umi wale ngani pakia kia Tau mole mole au felia Au nuita anina sema batanina Serer tualanga tatomanda ena tinika dio vitu sanga wulu kaono na bono ngangani ulo inro kavia mai kaunrobe. Serer to madilanga tataleni ko ka bo yeti kona kenili langa bo yeti kona rorongo na bi mata sereso era bo tarata ki kenda tikona singale bo indai ena nonda bata bula vena kana bo rongo tiko mai choka beti songo tuina sauvuki dola vena be botai tiko ani be roto ina biango i bitongo vena bo lebu beni soni raunga dola vena na bo lebu na bo rongo tiko mai andi merendani ratu mai tabuki e dola vena masekila ke ro bo rongo tiko ningo wakabe wotini e California Vina numi tiko e ani ana loma ni koro, mai koro visilo userua, keina koro e so era sema tiko mai kina na singa lebu endai, mai koro visilo userua, keina koro naila, mai mbau tai lebu. Sata ora rau tiko nai tukutuku ni mbai ngani boga miti, abata kina tabioka ni nangaboka, pinaga boga lebu. Totoka na singa lebu ni kua. Pinaga boga lebu, sabo bola ka saratingwa na tini karua mendanga irongo tukutuku kina, ena nonda banua kena bia sai bura. Pinaga boga lebu sara duro rabia vale tai mi kei tong dau te reisi, ena visinga, sona a India, sona a Viti, and rondo langi kena auto solo. Ve korkor ke to durki na nin rota ki dona ngonelewa matai tiko meni be so turanga ni korro dona korro ke tu la ko ya wasara ke to le bondo bil le bondo ose to saya de no korrea turani ni kilana ngonelengo ka ko yo sa ruongo na madha wane to songo bi ko ite ko na va ma madha okay wangarama dona mose matai sarangani be so turani na itabi na ituranga ni korro ko na mateni tu me kila vida na matapo so bu mai bona wanga do ko ni ngoro ya na make na rei ni ngonelewa mondo kila e amba ki vida ke baka me baka ntua batata ka ulilu ni abusa
Nei tala o gase ni buli merangole na ken lei dhaka na ken lei bulu taki se lagi te taunaki ve ndona maramni lau sa tiko rawike nge basumbur me ndona ngonelo ni lau sa le wilo ko erusema tonge le bulu te ko ikia tiko na lau e vau na prokiwa do baka io takapati kede io ko tiko na mbaki tina ka baki ni tina ka ono i vali bebesu o vete tone ken to kin na banua ke kau me ken ndona tamata vondo taronga mande ko tu me be mate mna sa ambuta ko ditu mai do kai tu berna lu bende no be koribuli lu be bambimbi berna do robo na tumbu tingoni bukete ndole na lewa na yau ni bonua. Every girl is a heartbeat of her dad. Ke on buta ko mai na no matiko iko na sindo na blessing ni no na bonua na muriko pale to sa buta ko di mai din no ngale mbulumbulu ya sa tawoti matanga me na ke mo bosa o kenda to nga to basura ki kenda to tiko bati kento to sondo ngone me sala muri ko tiko no bosa ni biba kalunga tataki ke sa basumbur to me kendo ngone lewa se ro se tolu tarungi ko to ko me be na ngone ni sudu ndo ngone sudu no loma ni bubale tiko no matangali tiko no koro tiko no ebusa tiko no sana e sinra ni ndakaya akau tunga me tolli sala warai ia sang ni kau tu mai tolo ni sala bina ka bole besar e rombulan na ben rotaki ngai bokondo ke turang ni kor melai wile wai lai song bina ka bole besar na itavio ya mena tabadaga ni visa ve kobula una isi mati wai nda boro rongo tiku ena nonda vata menda deo tiku ena kina tuku ena nonda bonua ke ina via sai wura ni sa tini karua na kaloko Rai tuku ena nonda banua, e pitu sanga bulu na pasende ve ira era durtiko ena vale nimbula St. Giles, mai na ulubatu, era durtu ya nimbaleta, na wainganga ni vei wanga mateni taki. Sato sa dake tiko nga, na kenrai wili na tau mate, mai St. Giles, ena vuku ni wainganga. Na nonda banua e viti, enda saba kila ke de tiko mai na mbaki saoti me do tiko ngo di tumbu da ke tiko nga na baga taki ni wainganga ni be bonga mateni taki kara to le songo na kene rebu ena vale nimbula mai St. Giles na ulubatu ve ra sa kau ya nikina raboga durumi tiko ya ningo merla kiwiliki ke ira na sa tiko rawa vitu nan rau 5 sangabulu ka ono na kisi raboga durumi ani na ulubatu ya mete ko mai na September me da reda manda na wili toka kina me adobo tiko mai na 5 nan rau vitu sangabulu ya me na ruana $2 sangabulu katul na mbaki sangawati adobo tiko ni na 5 nan rau vitu sangabulu na mbaki sangawati sa to soda ke kina 8 nan rau 8 sangabulu ka ono kabitu sanga bulu na pasende beira ke de rabuka durumi tiko ania era duriani ni ra saboka lengai en waini be boga meteni tak yani satu baki boga dana non rabaka sama en no mitiko en kene wili to so tiko ngo kena ndewa tiko yani na boga ngataki wailoa di wainga ni be boga meteni tak ni ngai azoba na bulo Disemba na bakingo na lo di bulo rua maingo sana tiko ena ndua na undolu bakadada na lebu ni tawi mate ena wainganga. E kaya Dr. Muriel Ellen na wuniwai na wale nimbulango mai St. Giles ni tiko ena diwa sangabulu kina diwa sangabulu kalima na pasende ni kisike de rayado tiko ya ningo embaleta tiko nga na wainganga. E punga veira era lako tiko e ningo rauta ni dio sanga bulu karua na pesende e rabaka yang ataka tiko sanga nindua serua e bunga na wainganga e rabaka mati ni tagi tiko kina e rabaka yang ataka na marijuana na ile liwili le bundondo e rabaka yang ataka tiko na marijuana rauta ni dio sanga bulu karua na pesende ke ira e rabaka yang ataka na wainganga taleso so na waini mate tiko talenga na kenrei wili
ni sa tiko sa revake me do tiko maingo dio sanga bulu ka rua na pasende karapaka yang atakatalenga na marijuana na methamphetamine na glue watake na verum benisini me do tiko na bulu o kotoba na mbakisao te 5 sanga bulu ka vitu na itambangone era baka tobolei ka sa kune ni taubira taletikungan HIV. E punga be rango e rangone tangane kara leo bida toka na kenangone lewa. Ya, e baka rita ki mai ni kakana ni wai mnganga ni be baka matinita ki na nonda panua e sengo lenga ni kune na panua ni takataka sa tete talenga ni kina nonda be koro kina nonda be anu. Sa baka dalai tiko kina ibunga so sa bila wai. Ia so sa baka durumi mantangai pala nimbula me lai laurei baka binaka. Na be kain baleta na non rapa kasama. Ena kena tu baka da. Ena wai nganga ni be baka matinitaki. Baka reitaki tiko maingo be Dr. Allen. Mai na pala nimbula na St. Giles. Ni ndondonu me da baka sangara baka totolo na kena iwali. Saka ni non ratunga na tambana nimbula. O ratunga le kisongone ni muri. Ni satatara kakakana mai na wainganga ni be baka matinita ki be ranai tambangone. Keba kaya na biya taro biya me teka buwe bale. Teka buwe na koro, teka buwe na punoenda tiko kina, na nonda be buke taka na tikina ngo. Kina itukutuku tale soe na nonda panua, baka rita ki tiko mai, ni asa kerei baka rua na non rabangan bese na isongo ninga sinibuli ni India na Fiji Teachers Union ka sanga ni baka donui baka rua rakera ni baka rua ka sanga ni baka donui rua na non rakera tiko ni me tumbu bake na ken reisau nanga sinibuli na tolu sanga bulu na pasende gome okakina na i bota tale soe randau taura na viambaki. Na non ratou kunrongo a se labeti dake mai na rua non dolu rua sanga bulu ka rua. Ia di sanga ni bangandono i labeti dake tale mai na mbaki saoti na rua non dolu rua sanga bulu ka tolu. E murieti ko ngana kena lawa. Na lawa ni bangan bese. Kando wakau ia ni ratou na vengarabi na kena bali bola na Registrar of Trade Unions. E kau yaniki na kere mera sa andambe. Ia sa baka rita ki mai ni rato sense baka muria tau doko. Na sala ni be baka meuta ki endondonu me rato baka dike baka muria. Ni mbera ni ngai baka samata ki na baka bese. Na tiki nango e sanga ni dua bataki na isongo ni nga sinibuli ni India na FTU. Kaya ni rato sa baka e dora kede saranga. Na sala e rato kila ni tu baka lawa. Kanondoni me baka muri ni bera ni ngai keria ni na baka bese. Kena itukutuku ni gito. E kaya na dawi baka tabulide na nonda timi leo ya bitu ni biti. O sea kolini sau. Ni senga ni rao na be baka tabulidi. E nang gito ngo na rakabi leo ya bitu. Baleta. Na nonda nana maki sa tu saranga kidaki. Kene kerua, ni sabung ka nangone bibina kay rasambasi katiko maingo. May be rato na lewe bida, ay rato sanggito takat ko may ibang ninde na rakabi lewe abitu na nonda banwa. Kapo kay rongo tiko kina na nonda timi kinabiya sa ibura-bura. Kaya ko linisaw ni daumakaw ya. Ia me da saba ka raw nga baka binaka. Baka raw baka binaka ni tuba kiniango ni baka sama na kaukawan ninggito na kaukawan niango kina kilaka na mangosa. O kaya kilingo umanitiko na pata-pata binakati mera toka kina na nonda daurobo ni mbera nirgay balataka na nonda banua. So na nonda daurobo erto sa beibu ketiko nangonongor to sanggito makawat ko mai me bakata ki wa sen na dungu terio tamani modena dangi
Bata ke rato televisa na dorobo Filipe Turanga. Ka rato sale wena makao tiko mene timini biti. Rato le rusanga bulu kaono, rato baka rauti ko kina nanga unango. Ka nanga iduria ni sotale, ni sa baka dangau na sota ena non da bonua sa teke buot. Na sota ningito so ena non da bonua. Ya koe na sota kanda na makati koe na HAB 7 series ena laki teke bu mai Dubai ena bula mai ngo me doba na bula September. Sana ngai teke bu ni na sota ve tarabi kina ve bonua ena ve sai burabura era tona laki ngito kina. Duana no da robo kan ngito boli ena timinin rua sa matataka o ti talengana non da bonua na Fiji Water Flying Fijians sa initaka enduana non na konitaraki enanduana timi mai valangi me sanangole kina ena laki tiko enanduana timi ena sota ni Major League Rugby Club kaya dhani non kalabo na New England Free Jacks mai merke na dorobongo koro induandua dorobo ni nanronga amba ki rua sanga bulu kalima sangito tia nanrua sa bala takao di talenga na non da banua na singeleti bulu ni viti na Fiji Water Flying Fijians angito talenga en Rugby League nandua na ngauna kaina kini tiko binakasar na ibagatangin dengan dia ni nona kilana dorobongo dorobo kau momonganga binaka ni ralaki bagasa na ia tueli univeti en duango na mau kilaitani toka na kau ka tiko bua na itutu prop forward and a tight head what a loose head prop. Bagarita ki mai na duana itukutuku mai na besai burabura ne sa singemiti ko son na daka buto na binding ka baga doriti ko mo mai merke kunai son na kato ni binding ko endo tawani kina na dingin ni rasaba kamai na son na banua kaya do mai kina sela ko tikongo na kena be bangangai na son na sana mai merke na kisi ni binding ya ba kamai mai Portland, Oregon ke na be bonua taleso mai Vancouver kala ki kune saraki na iso okay Vancouver tiko mai Canada ia lagi kune saramai kina iso na katuni binding mai Washington ena kawalu ni Kotova bagareita ki mai kina ni rasayan rabati ko na bagai leslesi ni binding mai mereke na be kasa kune ngo kabaga sangariti ko na ibugan dinandina me kilai kina na be kan dinayado ke na kenainak ena numingan ison na inakim buto kotokina baleteni na kawasara na binding saya do tikongo mai mereke menangai malala ena kalima ni singa ni bulo November kina itukutuku nin raki bagarita ki mai ni na dekoto na ituba kinin raki ena noa me bakana singa indai ena bebu kia ki toka kina na matani rangingo matalia mai na tokalau kina tokalau buoliku sangani tokalau deba tokalau buoliku ka tanrabati kona nonda bea tuanu ena ngaunago me rabati ko eni na bongi lebu indai na sewa wana wasawasa na uanin raki sua sendei kotonga ena nonda banua kana rauni tau kina na uda ka uku na lolo na sona ngauna na kuru na banua ena kabine ko me roba na singa ni mataka sangani be sau wale besar na ituba kinin rakingo ka nanumini na tauti ko na uda na sona banua bukan bimbi na deba ke bitilebu ona bua suba ke no sorry o tailebu me hadani kina sanora ke raki na sano na itasiri na sano na mosi na deba ke imbua na tokalau ke maduata na sano da kaunrobe kena be anu mai di kombie nangele lebu mai laudala mai ngamea mai tabeuni ke yadata na sano lau ke na sano lo mai viti enandei kotokina na ituba kinin raki watanga endan donu magatiko en singa indai
kana sengani be sau bole busar nagai tau tiko nau dana kavi kana rungo tiko no malangi me do bananga uno ya kena singa ni mataka sengani be sau bole bona itu bakinin raki kana sewa tiko no wasa kana be dangi akitiko mena tokalau kina tokalau woliku non da banua ke rotuma no ai me ringacho tuama takoa ni bula bena na kanda me rotuma anu itagene dau maga tiko na vengarabi bimbi na tiko ni matani tu mai ahau ni bula benak sengani be sau nan raki mai keri ko ba tangana raki ani eviti kena be atu anu sai ko ngore na tiko ni raki na tiko ni gito na tiko mai bonua tani kena tiko ena non da bonua na non da bata ke siti veni raturla Enangai kasanina ida Tanongu baka nui minaga Aumola tu baka imola Kalombi sara tu baka mangosa Tawa tu elo manita vaya Kadiri bolingai wasa-wasa Yambakin dua liwa waluma Maingau melmu wakisuba Koto bakarauta Tawaya komeka sakina sauda Yang makin dua liwa waludiwa Atawaya sampai kasanina Salumile sumaina ibola Eka sabi yang botoni toma Awan yang dewali ni sereni Naya bangu koeli samperi Harus sesena tuni wakawani Mai nele soni silani Harus sama lesuna ibola Nondu elio tilo-tiloma Mongande mai yang diberi Mondonu yang mai niu seregi Alseno rabo dalenga Kuani lega seko tangaya Pula ruang naya doyani Dan sana laki wakawati Kisa ni wili kasaulenga Au malasutaka nongulewa Au sawakawati otitiko Mo wakangaro ya no musiko Au mumitaka sarana ibola Eka tomboka makina nikoa Tukunile suena kebeli Mo sotia weli saperi Saumi mai enamara Aumulati wakandonana Aumulati wakandonana Aumulati wakandonana Aumulati wakandonana Bevoliam back in donongu life insurance policy? Nakakira na ito tana katil kabitu ni Okostita na 2022 O sangir takasarabiri ni tauna Kabi nga ya kila maga nga ya sala ko mana check Sengat tali ni impera, sengat sarangan impera palinlay. In time sarangan may. So ang kaliwara ka talaga tundawara ka. Kuwertong ko. O sahara ko bien, o pamilaksa. Iyo, o ya sarangan buna, rau sara, sa tiko na pepa se senga. Bula binaka se tobi mate. Kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga nisa yang baki rowo tina policy. Text mai kina wasa walu van dua tolu walu lima ena kena tuku matai lalai. Hoya na wasa walu van dua tolu walu lima. Dendram beka nangola ni kibalilo tena buku ni oso pakadadaka. Sendra kita beka na tos nimbula. Kuani lenga sinui gawa. Nana maki mai kina programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banoa. Roa gana vi mamanione na kabini buku lulu bei Kemando e California.
Ve mamani dua na singilewu ni lotu lewu we kemundo viti and a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. Nanonda vata kei City Veni Raturala. Ponganin the line doki mai na sau mai koro ni bula binaka na kanda ni warongo tiko mai tua mai koro abonu ni binaka tueni na singa lebu indai bula binaka pete lena wasulala malo ambulai malo avingarabi o komonga yei ei sa randau kai tiko mai komo na lebu ni lasa tiko ena anu anungo randau kai every day is Christmas Day in Como. Anda singa ni sudo ngau kenda singa ito patinga ni ngona bulo Oktober me November nanga iwa na nanu yani singa ni sudo ira sa singa ni sudo roti ko mai komo bula benanga nanga sebuga dengu e kauni kuila irni eta seni kavika ni bula benaka rana numitalenga na timini na boha rabaga itabiti kongo isuba na sota ni kachi ke na kachiana era sota tiko kina na primary schools en Mardaongo na singa inda era bagai tabitali tunga kina na timini na bosar la ko saramay na lomo ni bono ibitilebu meramay bengen rabu keira na tiko ene barabi randa ukaya na kena itukutuku ni na singa indai ona boha rewanga
me mate. Ki mase ngā ho, aule. Vina wa lebu irini ata sanika vika, na bo sa kachi. Vina wa lebu, lusi batu ningere, tola vina maseki. O koe ngana lenda rumbarabi, na delani da kau. Wanu inu vina, kalunga takoto na dola, lebu chuhoa, na le machuloloma, isoa batu ningere, kei lusi. Rau kalungatan, rau mbula vinaka. Vina wa lebu, kelera tinai medhi ngone wai, dola vina. Pete len vasulala, malo vingarabi, malo, ke isoa batu ningere, dola vina maseki, loloma kotoa, ina matatawa lebu, vina lebu na Coral Coast isoa, wata ke ilusi, murudola vina, vina lebu njina na warorong kotoa kengo isoa, dola vina, lebu. O mbula vina ka ratumano arorangada, ditakan sandonu ya, o sea ngamasia, dola vina maseki, dola vina, mai matadawa lebu, mai malebu, na Coral Coast, esa, sa dola vina na sue lebu isoa, dola vina sa tu isar, na balabusar na ngauna. Ratumanoa, nimbula vina ka, rorangada kerea, me gaibota italenga mai na koro, serea na itasiri, binagabuga lebu, awada bana bola, ena lo mani bonua mai na itasiri, binagabuga lebu, labeti mbale suba, malo ambulan RBD, radio ambulan dua bata, bakarongo tiko yaningo, waga, kata-kata tiko na singa, kei na langon dau kata, so anjina, binagabuga lebu na sema tiko mai labeti, binagabuga lebu sarana nomu ni talno, binago ni talno, takatoka na singa na noa, rongo binaka. Wambula tali tunga ni weke muni kera no muni lawa ena tambana ni ziniu ena singa lebo endai mai waga mai New South Wales bula benaka Francis ke bororongo tiko mai Canberra mai Australia seberangani utina batambatai abang ni benaka tiko ani we kalisi bati ambuli tunandua bulare upu rongo re ngai rebi ronga mia we sano mbua abang ni tuange binaka saro rongo reti nana sere kalisi batiambuli bina lebu tunandua wasatiko yani bambua na kila bina katiko ndo nangasi e bogaro rongo tiko na sto na mbulare mai na bosai ogo na nonta vata na radio mbulan dua vata at San Francisco. Sama gawa, ole me ungalo bayani
koti kulewa meuna kai kalau mata. Au makata ronga ena ne pungilu momo e vangi lewa keia no muni koro. Sauni longo tarla mata wa nono. Isawe rara sarau telamu romo. Sawarara, sarau telamu romo. Sarau telamu romo. JJ's Food Shack. E tiku kevi kina na kakana boka biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi nan dalo se tabioka. Na kakana boka malangi me bakana steak baka eloka kena coleslaw. Na karitoa sa wadha badina na keni kana-kana. Kaya tiku talangana non rato specials ena loma ni mga dawa. Daw tamba ena Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani manray pai kaya na bugatale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may yato saray ni Kinavato. Girit-rito sana Kinavitu, Saiba Vitu, Tolo Dio Tolo, Dundu, Limon. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me volia back and do nungu life insurance policy? Nakakil ni Turtan, nakatil kabitu ni Okostita na 2022. O sangir takasarabiri ni tauna. Kami ngaya kila maga ngaya salah ko mana check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera palinlay. In time sarangan mai. So ang kali wala ka tala tunda wala ko. Kuwertongko. Au saya ro dengo kamu binaksa. Iyo, o yasar nga na buna, e rau sara, sa tiko na pepa se senga, bula binaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga, nisa e ambaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu dua, tolu walu lima e na kena i tuku matai lalai. O ya na wasa eva walu dua, tolu walu lima. Na nonda wata kei siti veni raturala.
chico nei lavo. Lava, Sandra Nabu chico, Regragi, Sarao chico nei lavo, Sasto, Somi chico na kai lava, Kimai. Sindambe vele tu. Songa soy pekendang wanda sabi ang garabitunga, garabicunga. Tei manda. Te manda ndua lomen lo nomu ndua na longen nom tabioka nandalo. O ba binaga binunggu bagata sa te rauchu keto sa te chu sona ubi. Arauchu sona ubi. Rauchu sona nandalo. Ndua rau 5 bulan nandalo keto sa te rauchu. Benar ba? Meto keto baba rauchu ko na bosniamba ko dagli. Na baba rau. Kun babarau chicken nila chicken dona kan matak. Babarau binak. Na istri ni lotu. Le subatale na kama kawa ke kai binaka doutor mai. Wala siya mai na kaya. Ora nangase era lako, era mbuno, era taumbale, era kosoma na wai. Era rambe ata na ulni balua. Kendango via chicken na pajero. Arau mai lebu chicken na kete. Alele manda na pajero. Langan do tamlaka, do kanaka. Boleh mandan do na lur vital tal. O deigo, kuni boleh do na lur ker. Lebir na tal meta kata. Lebir na tal ngona le vale setal mai na image ni lotu waisle. Kandin.
Toto kabogoti na sere ambulia sa Joshua Rambukawanga membaleta na tandu mai ni lotu kena nonda banua ena bulango o koto ba ne katini karua ni singa nda sabo nanda kuya e abana numikin na dambe ni lotu ena nonda banua ne kanduanan rau walu sanga bulu kadiwa ni ambaki ni dambe ni lotu ena nonda banua baga binaga lebu na itala lal Muhammad ni baga le suitiko na bengarabi ni lotu ena kene vala dinanga mebaka era onga kina na nondangase binaga bole bukali siba tiambuli tunandua ambula resa rongo retina sere yet dina sar wono ino ituake mgiyo binaka sare ay ngare rongo rebi ronga mi tuku Hector Zink Jr. toto kana bengarabi binaka Hector malumo ana nimbula binaka matangali ngonga imbenga the secondary school isa binaka bole mayanu kere meramba una numitu na neitu year 13 history ena kabiongo randam bezanango na history ena kabiongo na year 13 asenga walenga may imbenga the na be korni bulit ke talenga e bagay doritiko kina na madawongo na year 13 ena be terong binakarbon ni binaka tuko ni malumu binakabole buna be na numitiko mayanu kalisi bati ambulitu nandua o basi katale na maramango ambulare biro ere walenga tua sere me nanumikina na ngone buli ni ratu sukuna be aporosa tubuki ena nonandambeda na history year 13 en singandai sare o yang sare wanu ni binak wanu ni ret ko wange iso abatu ngere aule sa tu isaranga na ngauna balabu tam sota iso abatu ngere binakanda be botai tu komena serre ni mbula balabu maseki ya zola bina salolo matu ya tiba lusi bina bolebu korna bile me malebu me nandronga bina bolebu o sea ngamesia ono ke tunani ndona tukutukungo imbe naunga turanga kede totoka na bingarabi na bolebu o sea ngamasia bina bolebu na bingarabi na bolebu na bingwarabi ina bahinga lebu okwe wile warauho na lamaji bahinga lebu sarigi salolo matumoto eti masegisi salolo matu etu sano biawaki o sea ngamasia kalunga tana bingwarabi na hinga nikua ina bolebu mosese na lido bula bina karatu tau ke ito bia bukan bula tungai ningo Bandingara di tangan Sandonia Bandingara Western Australia bukan ini bina katiku ni analongan ni mandirini en agri fresh me ke ito bau bota itu mai bina numitu mai endo numitu ko en bukan ini bina kanangon ini biasa na ke mami mai tunggo wakadaka i Perth bina lebu en duana nonda do robo onda ungito e tiko bolin do nongor mai Perth salolo mai ni boa na huka makawa ni timi ni biti sa bwana ni bina katiko en be koya en singalebu endai kalongata na mandirini e roni sisi mai bango iso bina lebu sarna bwana ni bina katiko mai mosese na lido ke irna kamuni na bengarabi tiko mai Perth mai Australia en tabanangani di niwe ito ngai me non mitu mai nangone ni biasa na kimami mai tu kata kango i Perth pinaka lebu to sana numiani en sergo ni sabo itini kapito na beniti men dona kaloko
Sengan dina ni kara rawan na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengarabi. O ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tiko nindraiva, se senga ni waka motoka, kandau Rendre na tutu beto seki, erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nung ni boli-boli. Rawa sara, we tartarngayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saibarua, merto wakarotaka katalada mai na nung ni boli-boli, ena kenagona to tolo tua. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwan 21 Toluwa Diwa ono Saivarua. Erto ngarap talangan ni kanalay waka sumburi ani nanomu yaya. May nanonor to stoa kina nomu mati ni katumba. Senga ningai mai tikibunga vi rauna turang ambale ruongo na bewe kanike na bele ledhininra. Wa turang yeme bakata ki James Doughty. Rau sama ni maingele rua talengaki. Nama kamay na toso ni ngaw na ki City Veni Raturala. Vema mana ono e merke na veisinga tu city, vema manindua na veisinga buke lulu we kemundo e viti, en na radio bola do wata San Francisco me kouti kenda wata mai. Na nonda bata kay City Veni Raturala. Sabandu mo na rongo
Ia andina sarne tuku ya. Era to kilati ko mai I reto na to ko I rango. Na boleh besar. Na boleh mai kumbunai wai. Kami dangana kulu sabe ai sa ai dimba there. Na wai kula ni ngau na bohu kei tabu ai na nonda bata en radio mbula dua bata. Ai so adola bena muru adola bena galusi. Sa wanu miru wali besar na sambal labu nangau nai. Vina boleh. Mo se senalido. Ito ora uli kamadai ni nanon nai bola turang wasa na sabuto tinedana. Bula bina aratu tau ito viaba ambula tungayani ngoi Bejingara, Western Australia, and along ni Mandirini na Agri-Fresh me ito mbau na numi tumai na ngone ni besana mami tu bada ai Perth. Nagabagalebu ni kalungata. Stino tokona. Na wakago bula benaka. Makarese sarati Kongo and Victoria Park Market and Auckland City, New Zealand na biau liba ni radio bulan dua bata. Pinakabali bustino baka ni pinakatukuya ni nasinga ni kuwa takataka yang karabiti ko and nangaunang ko nimberati ko nindang leba na itukutuku and anong tabanwa na besa ibura kaya na anong rato itukutuku na wekanda and tamatatakan yung bisa kay Kobula ona isi mati wai ena nonda bata en radio bulan dua bata. Ebu na no mundau ngalubia senga nyukila sembalem dina libede ebu na no musanga lubia.
Na ngauna ke tu taraki na fingerprint ni ngone, that's the end of his future. Wakanga na dhuru ina wa college ko itiko na ulubatu. Baleta na ngona sa toriki no na fingerprint, ena lei fomu ono fomu vito ko e pasi rota na makani pailati. Nila imbimbi una no korni bule na senga ni nduo na katumba indola be ngone. La ko ibalangi vangara dhaka na songo keviwa. Baleta Dukila Toko na lesu talima me make na nona police clearance that criminal record remains till death. Sindo embokoda. Tiko na non to rehabilitation report kenda to so matalen do nan rawalu sa ngabul kabitu tiko bakadada na kani sau. Minapola me na commissioner ni obisa sa itobo binaka sa leo ni buno binaka sa toko na bogalevo na buno na lotu na materi tu. But that rehabilitation report pay difference aside from your police clearance. And solely after 20 years, if the child does not reoffend. Kaya baka ndo na leo ni bunwa senga tal ni dala. Then we say vite so na turanga so na marama vakatiko na intake ni British Army na US Navy ramay tangi tiko na itumbutumbu. Na lubengo sa velewa yoti sa songo makao na kisi. Iya na da belenga. Okay mundo songo te tiko no nangai warai. Orto na embassy gori. Etiko nga na vetting team ni bebo no anda apply kina. Bolere to na vetting team or to na kabatigo na intake na kani British Army. Kangorto we only receive those with no police record. Era pasiti ko na aptitude test, passive na kana veterongi, pass na fitness level, kake de pastaki. Le la ko na medical. Na yoti ni ka kwa na police clearance e na senga ni mboko. Sa so mina fine va matabelo wai le sta longone le vuli. Tipo ka doriti ko na veterongi le lebu so. So sa mga dorioti, so era onga tiko kina na madongo na year 13, beira tiko na secondary. And taba kasamata tiko na itinitini ni mbula baka buli la ko bating wana nondonga na letini ni be. Keba kaira na laki bangara daka e kambimbi menda yanraba ni sabsabatiko na itukutuku ni nonrambula. Pata keba ka rasa taurarawa na obisa na tambana nilawa en do na itukutuku kambuto-butokin na kena rai na ngonengo ebe Italia na lebu ni betaronge rawat. Sa nambulatiko na kena itukutungo eba kaya ndarongo datingo e adoba na mati. Da kaya kinasabi na kanalo tuwe Jesu Kristo nimboko da na nonda ibalabala ka boga buya na nonda beisinga. Kwe tikungo gonda tiko mandanga ibura-bura e sanga nimboko me adoba na mati. Da boga bina ka boga lebu be kobula una isi mati wai. Na tamadaga ni bisa na itukutuku enda rongo da tikongo mebu kei kendanga na nonda yanraba na nonrambula na lubenda enta sa nuita katiko na nonra beta rongi ni na rao baga binaka kambi mbita lenga na nonra yanraba na nonra itobo kena ibu rao me rao ni tini baga binaka na buli sandua na kaloko. Na tukutuku na nonda banua e baga reita ki mai ni vitu sanga bulu na pasende e ai vitu mai na leo ya tini karaduru tikongo na vale nimbula St. Giles mai na ulubatu e raduru tiko mai baleta na wainganga ni be baga matenitaki sa baka enda nui ngawa talenga mai ninda rongoda na kena tukutuku. Baga reita ki tiko mai na vale nimbulango mai St. Giles ni toso da ke tiko nga na baga yangata ki ni wainganga ni be baga matenitaki ke ira raduru tiko ningo St. Giles Hospital mai na ulubatu baleta na baga tata ni wainganga ni be baga matenitaki gome teka busara tiko mai na mbaki saoti enda reida tiko kina na tumbudaki ni vitu nan rau 5 ka ono na kisi de wainganga ngauna ya na bulo September ni mbaki saoti. Kanda raida tiko mai kina na kena tumbu baki na be tamba mbaki mai kimuri. Na mbaki saoti. Laki adoba sarana 8 nan rau 8 ka ono na ken rei wili. Rasa tiko kina. Vitu 9 na pasende ni tawimate rabuka durumiani na bale ni mbulango.
era baka yang ataka baka sibia na wainganga ni be baka matenitaki ke baka senga ni be sau ya na Disemba ni ang baki ngwana loma di bula rua maingo sana tiko sara nandona undolu na kisi ni baka dada be ira na tau mate mai St. Giles baka rita kamay na buni way liu may kaya Dr. Muriel Allen ni dondon me sa kawai taki baka lebu na tiki nango baka bimbi be ira na itambangone o kaya ka baka dada tiko kina na way nganga ni be baka mateni taki mau ng bula ni sa baka dada ni na way nganga ni be baka mateni taki Dios sanga bulu karua na pasende be ira na baka yang ataka tiko ngo era baka yang ataka tiko na way nganga sa kune baka rora watu ngango na non benua na marijuana methamphetamine na glue potakina derum benisini me adobo tiko na okotoba na mbakisao ti 5 kabitu na itambangone era baka tobulei era ngarabi na non rambula bela uraikina na matengai kune ni sa tiko beira na HIV e bonga nga beirango era daurobou ia o koe ka ngonen duandua e tawi koe na HIV ni senga mbakitini kapawa lenga na wainga ni beibo matenitaki ka sa ndeo boka totolo tiko ngoe na nonda banua e sa boka bunatiko na kauai sanga wala nga na bono ni takataka o ira sa tara ira tiko na matengo ira tiko talenga mai anu e na nonda be koro ka sa kune tiko kina na iboka ta kila be ira era boka durumia ni ke bale nimbula ngoe e sona iboka ta kila era ni kune be ira dena be ibuke menta kila e baka e bora mai na non rei boka rau era ndau boka sausa era boka dada e seni tu binaka na non ra e boka tangin dengan nimbula ayata na non raba kasama na bitiki nango sambasi kamai e kaya kino Dr. Allen ni dondon numenta sa baka sangara baka totolo na kena iwali ni sa rabu saratiko baka lebu baka totolo na wainganga ni be baka matenitaki e na non dabanua e dua na kerkere e domai e na Fiji Teachers Union nan risongo nang kasinibuli ni India kara kere mai kina rasa kere baka rua sanga ni baka donu rua na non ra kere me rasa andambe na baka bese rabina kata tiko me tumbu ba kena ken risau na tolu sanga bulu na pasende ya na isau bota kena ibota taleso e randau taura baka rita ki mai na Registrar of Trade Unions ni se senga ni se baka edora taudoko na isongo ni tamatadaka da be tiki na iso endondonu mengaraba tau manda ni mbere ngai kere ana baka bese me baka sangarai na iwali ni lenga ka be bo sakitaki ke baka sala i rendresara mengai baka samataki na baka bese ya na non rakundru nang kasindibuli era se baka rai takatiko mai en baki rua na undolu rua sanga bulu ka rua en baki saoti ka saya do batale maingo na yang baki en tiko kinango raka era sa muria tau doko na iba sala ke na iba ro ya sa mai isenganga ni bukan donui na non rabongan bese e kaya na isongo ni tamatadakadaka na Fiji Teachers Union ni bagarita ka na non rarawa ni senga ni bukan donui merandambe merabongan bese e na buku ni kunru baleta na ken risau era se baka sangarati kongo na sala iso me rawan ni bagaya balatikina na non rangangandre me solimai na ken risau na tulu sanga bula pasente sen dua mandanga na ken iwasi se merasabang ang besen nga
E kai o se kolini sau ni sanga so tini rawa na itutu wakandau i wakatabulidi e nangito rakabi lewe avitu baleta. Na nana makini lewe ni bonu e viti kei vura e rei di viti tiko ni tu sarevake e na i wakatangin dingen deningito lewe avitu e na nonda vura. Ia kebaka e rana biasa sangata kamera sana garaba saranga boka binaka na daungito na be kain baletira kei na sala mera boka rauta kikina e ratou lewe ruasanga bulu kaono na dorobo e ratou se boka rauta kitiko e nanga unango kawilikina e bonga be ratou sangito takatiko mai boka vida na nonda timi lewe avitu so me bakate ki waisea na dungu Terio Tamani Toseva Taladolo, Sebuloni Modena-Dangi, Felipe Turanga, ke rato taliana so, rato sa ve maroro ito kango. Rato ve ito koni me rave buke, na non rabakarauta ki na non tangone ranga idurubo utiko mai, ki na timini lewe abitu. E dona do rovo kasangito tien Fiji Water Flying Fijians, o chone koro induandua, e do rovo ni nandronga, sa laki sainitaka en duana na konitaraki me duru en duana isongo ningito mai mereke. Na yadana New England Free Jacks. Sana la ingito kina do rovo e nambaki katumai ruanon dolu rua sangabulu kalima. O chone mbaki rua sangabul kalima sa ngito titiko mai nan rua ngito taklanga mai na timini nan ronga ngito sarena timini viti sa mata takatalenga na Vodafone Fiji Mbati ya sa ini takango endo na noko ni taraki bela ngito ki bonuatani anda sa nui takatiko ni na rauni la ki bogaritaka na ibogatangin ngende ngito binaka kaukaua kasa kune tiko buai na ngau. Kira biasa bura-bura, kune ye sona kisi ni veindingin-dingi, en sona panua, karasa kamatu, angay laki kune mai, kasi banggaray tiko sona ibagan dinan de tiko na inakim butong-buto, meron ni bagatani takikina na madala ni veindingin-dingi, kabagay duritingo may mereke. Na kato ni winding-dingi era kamago era kune mai Portland mai Oregon ka mga hindi tagatiko mai ni tiko na inaki buto ena be kaya dongo bakakinan na kato ni winding-dingi mai Washington kune na kawalu ni Okotoba ka rabagaray taga mai na kenandau ni rasa sasangat tiko kina me pangangai boka totolo na ve kaya dongo na kena kune ni sabaka maitu e sona kisi ni veindingin-dingi e na ve bono au sada buta o titiko ania ka wiliki no Portland mai Oregon e ke baka tiko kina na inakida e na pangangai sara boka matua boka totolo e na tambadaga ni obisa sanga ibo tiko ngango indora marawa na binding-dingi kabugay duriti ko may mereke raw sa kusa-kusa tiko na matay rua may na Republican Donald J. Trump but kay na Democrat na ibuka-buka ni Presidente Dayo Kamala Harris may raw bakadabara ni baka pinaka na non raw bunaw ni binding-dingi sa totolo sara na bito sa yaki raw sa nanumatiko may raw bakadabara na madongo na non raw ibu nau ke na boga raw taleso me baleta na binding-dingi sa boga doritingo so na banua sa madalat ko may kina na binding-dingi ya elima sangabulu na ya sana may mereke ka sawara kitiko me azo may na kenabo ni sawoti anangay matata ene kalima ni November na itutu boga presidenti ke koe raw sa mataura kinanraki na sanga ni bisa boga libusar na tubanin raki na singa indai kina singa ni mataka dangi tokalau ke na tokalau waliko le subatalewa na dangi tokalau ke na tokalau waliko na tanrawati ko na non dabi anu ke na be imbarabi mai biti na rawan ni kuniti ko na ibata kila nin raki suasua na uku na kena loa tau banga una na uda kuru na banua mai na muaira
Kananga I toso tiko mai kina toka lau. Nra kia sembera mai na sanga ni be sau boka lebu sara. O koe ngai da duruma tiko e ningo. Ka na numinin na ndei koto na kena I tuvaki mea daba na mbongi lebu e ndaindai. E na non daba nua uku tiko na loa loa tau banga una nauda. E na deba ke I viti lebu. E na bua na usori bata ki suba. Na sano na mosi, na sano tai lebu. Bata ki na sano na itasiri. E adoe ni kirakiraki ki na sano ra. Na deba ke mbua. Na toka lau ke maduata. Kena sano da kaun robe kena be anu anu me tika busara tiko mai di kombia nangele lebu lau dalanga meat e data ke tabiuni na sana o lau kena sano lo mai viti se ua na wasa taiki na matani dangi mai na toka lau ki na toka lau woliku kana se ua na wasa ndei koto na kena itu wakingo me adoba na singa ni mataka sai kuengore na itukutuku ni raki na itukutuku ena be sai burabura na itukutuku ni ngito ke nei tukutuku e na nonda vanua. Na nonda vata ke City Veni Raturala. Anita be, moya lovina mo me ito bele, wagi batana sa
JJ's Food Shack. E tiku kevi kina na kakana boka biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi nan dalos e tabioka. Na kakana boka malangi me bakana steak baka eloka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kaya tiku talangana nono to specials ena lomo ni madawa. Dau tamba ena Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani manrai pai kei na bunga tale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jane Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may ato sarani kinavato. Giritirto sana kinavitu sa mabitu tolo dio tolo dundo al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E sengan dina ni karaw-rawan na daka-daka waka kekiba. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengarabi, o ia ke tuna kenda tu kakana. Laika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu Macau. We kenda tu na senga tiku nindraiva, se senga ni waka motoka kandau dren-dren na tutu beto seki, erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart may Sacramento, merto taladayani na nung ni boli-boli. Rawa-rawa Sara, we tartar ngayani na taliboni diwan dua ono toluwa diwa ono saivarua merto bakarotaka katalada may nanong ni boli-boli ena kenagona to tolo tua. Divine Pacific Food Mart, Biturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwan dua ono toluwa diwa ono saivarua. Erto ngarap talangan ni kenalay waka sumburi ani nanomu yaya. May nanonda to stoa kinanomu mati ni katumba. Nanonda bata-bata, kay City Veni Raturla. Ongo na rongo may bala ni Songo and a radio bulando vata San Francisco. Mekauti kanda vata mai.
E duana songo e wakaroutaka na isongo lotu na New Methodist Christian Fellowship, USA, na Expo ruana ondolu rua sangabulu kava. En wakaedoritiko en bula katumai. And wakanuini vinaka nindarawani toso ya nikina ndalai warorongo. We naitalatala se atu na isa bula ono. Ke naitalatala recheli bula ono. Ka nuitaki ni rawa ni ndanayado e ni kina boga lewelepu e bia madla wandua na songongo tika boe ne karua sanga bulu katolo ni November la kidamba ina matai ni December en boga e duritiko na songongo ka nuitaki ni oni nanga hivi tukutuku ni takayani en di warua saiba Bennett ka nuitaki ni rawa ni onine tiko kina ngoe Santa Rosa California ka rawa talenga ni oni ibe taratara tiko ni ke irato na kena baga ilesilesi en be kai soni na numa moni wataronga ke bakai tiko sona baga tataro me baleta na songongo na numa ni baga duri en ke rusanga bulu ka avitu ni singa ni bulo November melaki adotiko yani na matai ni singa ni bulo December na New Methodist Christian Fellowship Expo ruanondolo ruasanga bulu kava sai kwengore ni rongo mai na nonda valini songo na nonda vata ke siti veni raturala. Taka no balbala na ngoni salanga menda lesuki wana kalo na ngoni salen dundunga raw bekenda na ngoni salni bebutuni mai loma ko chunga na bebutuni ke sakadi ngabangon da sa vivi chukunga mai o takol salak chukunga mai alestale ia tal ngunyangon kilana da na bebutuni the change of attitude and mind, your soul and spirit. If that is not changed, my friend, no repentance will come. No regret is there. Praise the Lord. Amen. If you regret, that is repentance, means you regret of your sin. Change your attitude. Jesus,
Kafa Family Gospel murit ko ni na seroya na itabi na italatala lal Muhammad na kena yoti na singanda inday ni takinianga na ndaronga dotiko na nona itabi na italatala na basu itota mai bono ambalabu we sundaya susu mai nakalabo mai nanronga tabaga bina tio bolep ya na donia mai nangau na dau borongo kina en itaki boga madawa na toso ni ngauna ka sa tika burongo dia na madau saoti na italanoa membaleti talaya si lamba na dorobo ni batutu mai nawaka ka lakim bale mate mai Oman na toka laweloma na tinika diwa bitu sanga bulu karua. En dona ya rongo lebu sa reviti ni oti na karua ni balu lebu kaya na betamba ang baki may kimuri kasi rongo tunga ni kuwa na kena italanoa na dorobo ni batutu na tikino na waka may nandi o talaya si lamba ang bale mate may Oman may arapea na buko ni tungalala kaya na besaw tuta ki bura-bura. E sudu o talaya si lamba na ika tinikatolo ni Chulay, tinikadiwa ba sanga bulu katolo may batutu na tikinaw na waka. Erto lewe diwa tau doko baka beta dini. Erto lewe tolu na ngonelewa. Erto lewe wano na daurabo. E ulu matua o lamba. Ka susu beirau na tukana watake nambuna kabola italenga ki batutu dinanga naturanga tamana dabutu mai na koro momi enandronga erto lewe ni abusa tonga batanga ke ira tikongori na wamange mai nandronga ena tikina makao na waka susu bolinga mai batutu teka bubuli korni buli ni tikina se toka nga kina nangaunango na Nawaka District School kala ki bagabaran na nona buli tordake Sri Vivekananda High School na nangauna sa Sri Vivekananda College ni kuwa ka kune na nona daw wasata ni se dorabo laysar na sala ki buli tordake min daw taong bale mai batutu ta koso kinratambu ka taong bale saraya ni meado kina koroni buli e buli tiko kina. En daw muri na sala ta kosongo enda be mataka. E muri baka kinratambu kalisu tale mai na kabi taong bale ani e taong bale mai. Sanandre sa Rebecca veira na nondangone enda indai merarawata ya. Ya de dua tani bekanga na ngauna erandonumak se kau akina na nonda sasanga kay na non ringu meralako kibuli na ngone. Ya na susu na ngauna rendre kay na sasanga kau bakawaya endau tini boga binaka. Irasenga ni susu na lubenda na bosota kara boga mene na bunga na ngauna endau yalikina na veikaiso enda namaka menda kune veira ni rasatu lubaki me kotokina na mosi me boga buli dikenda kina na bosota pena tinikadio wana sanga bulu kandua ang baula kita rosotia talenga beduru kina matay walu ni bolatangane talaya si lamba au na numa binakatiko na tikini singaw yake na ambaki gona isibu ni ngauna me reado may kina na tarosotia na baleta na matay walu kin bolatangane o yaw sa kalasyono tiko na ngauna ya may rato kanda bulebu. Rato ambau duru talenga
e na mbaki watoea e lewe vida na ngone maindela na kai lewe tolu na head boy uranga ni lau chochilesi Mosese bakatale na ngane taufa bakatale mayabu maimbatiki watake Robert King and dua na nondabasu maimba and dua tale Samuel Nangelebuki and bimbiu talenga may ratukan dabulebu may tarosoti na daurabo ni narikoso na tikina ono may kandabu ya manisangan ni raw ni mga durumikin na irakaya ni laylay na nonayambaki sama ni sangan ni lesutalean ni kikornibulyo samu sama ni tiko boling ay suba kala kita rosoti ang ay nakemba ni matay walu ni nonda banua kabaga durumi sarakina kilaiti ko naturang ako ni baunduan ng daw bebe suwaru misa nanonang gito boli nanonda banua amata takibitikin na baga bida rakabi nonda banua kabakakin na biasa ibura-bura tokarakin na singeleti bula-bula ni nonda banua aduro talaya si lamba-lamba ka maniyado sarakin na kimbolatangan ni salaki sasangasar me laki duro kina Special Air Services sena SAS di sarawatan na kena ibaga tangin dengende di na nga ikaw kawasara na be ibaga ruta kia sotapa daw tutu ya bida nga be irera duruyan mera laki ngolesar kina SAS na Special Air Services sa bagan dinatatakira naivalu malawa panua mamada wasa-wasa o ira lang daw laki bagarauta ki meraduru ki namatay lawa-lawango ni imber ni ranggay bagataray meraduru makinang baleta betiko saray da ki na ibagatangin dengende ni non rabosota kay na titombo ni non rayalo ganga na iwale-wale kebe nga ni walu erabulida kebaka era rawata daw maka era lewe vida wale na nonda dorobo era mbau rawa kina SAS baleta na kaukawa ni beba rauta ki boga dorikina o talayasi den baleta mbeka na nonanda utong bale mai batutu kina siri bebe kenanda kale sutale mai na besinga ala ki rawata boga binaka baleta ni kaukawa na yalona kina nona sasanga daw robo ni batutu may nawaka sambaw laki taong baletalenga bey bonua kosoba bonuan rabu isinga kina bonuan resar o ira karabaga durumi kina SAS kalaki duru kina ilaw-lawa the B Squadron iya ni salaki tiko kina sa lebusar na kena tuku-tuku na daw rabongo bida tali na ngone ni biti erto lewe ni SAS wata kay koya o Tom Morel Sekonaya Takavesi Ilisoni Lingairi Jim Bogatalay baunduan ng adorobo ni Rotuma o Kawata Bamarasi Marofono bunga na ibalu laki bagay tabikina o talaya si lamba-lamba kilay bolinga bira na nanitokani na matay balu ni bolatangani enayada lamba asa solitale nga awa so na koroi ka so na idobi ni alonganga nang buda ni balu na bebo no kadibikina kawaya melia ng anena ni roton daw bakila na non ngande mai kibiti na so na ngauna na nganen ratongo kina non rato itokani na wekana mai nawaka na ibuga raw nimbula ituwa andra baga mataka molde baga kabi kendo mode sibia
e nangele ki anre ni ki tautumba. Di sabaka e duri nei baka kabi merakana tau doko na leo ni vale ngase wata ke na ngone. E rabaka kabi e na ono na kaloko e na bia kabi ke baka indua embera. Sa nangele ki baka sangarana ke na e na isoba nimbenu se kinandua tele na vale. Na kena ka baka rauta ke vale sa nambulangi ka soba ya ni kina kabo nimbenu. Dua nangauna e a manisasanga me ngande mai kina nonda bonua ka manisanga ni agaro mai kina waka. Gona matanggali ngande kando ya dana tu na RNR na matanggali bakadangi-dangi e rawa ninda dau kadibile sutale mai kina ninda sengande boli benga na bonua enda tiku kina. Amania dongo be lamba-lamba Simbera mandangan imbiu-imbiu mai sa kadibile sutaleani wata kina nona yaya merasa laki bakaso komunitale wata kira tu na nona ilaw-lawa and the B Squadron merto sa bakabarau merto ngoleani kina tokalaweloma merto sa bakasosolo sara karto bukayani ki Bahrain and aloma ni tomba Persia. Na bonua Bahrain era toka talengaki na e so na bonua karongo tiku e bura-bura indai e na loma ni tomba Persia. Toka betikiwi ke na bei bonua e so ke na kena bei matanitu me bakana United Arab Emirates. Ka tiku talengaki na o Qatar, o Doha, ke Dubai, e baundua na sala ni wanga oso e na nonda bura-burango na tombo Persia. Baleta ni randau sokota somuyani na wanga e rausa waiwaiani e na esa ni bura-burango me rakautayani kina bei matanitu mai Europe ke na nonda bura-bura. Me bakata ki Saudi Arabia, waiwai ka bakabondo mai Iraki, mai Irani, ke Kuwait, rausana sombuani na bei wanga lelebu meralaki bimbiu yaka e na bei bonua era sokota kakina era dau muri sombu e na tombo Persia me ado kina musu ni tomba era tau kena na matani tuo Oman e tiko na nona bei wekani na matani tungo wata keira na bei matani tu bole kaikea keira wambola tangane kei mereke ka randrau yan rama matua toka na bei tosoya kena lo manitombango na kene karua ni bei tarataraviani na wanga rayan rataletunga mai kia na manuale lebu ni mereke o ira karabe sokoya kitalitunga na toka lo ma merayan raba na bei tosoya kia tombo Persia e non rara ni bei boli na bei matani tu butu ni au e na non da bura-bura e na buku ni waiwai ke na iboli eso e anrabi kina baka matua na non ra sokota ke ani mai Oman me kakua ni indua na baka dada se indua na sasanga e na nanumi me baka dada ni kina na non relagolako Tegu mai beirato na toka na ngusu ni tomba ka kautea ni kina loma ni tomba o Persia. Sati kona non rabia ala tiba matani tu kandola bitiko kina na bisoko ya kike e na non rawasa-wasa e baleta ningingo sar na tomba ya na sona bonua ka rawangan ni bisoko ya kikina na wanga buka lilebu na wanga ni usa wanga buka lilebu kara yan rabatiko na lomani tombango na wanga buka lelebu bataki na kena wanga rabi toso ya kitiko lomango na wanga ni mereke tikondonu ya nangauna ya na USS Eisenhower erandau makasasata kike
so na matambatikan di durulo. O irango daw kilay tu na kenre wale-wale. Rasengan itu bukan dua, raya itu, ena kenda maliwa. Ena so na ngauna, enda bei maliwai, kada sengan ikilaira. Erawan in raw bei talan wasar tok nga baka binaka kabei tokani, kay nandua bei irango. Iyan ano mo bugi buwananda ko, katamboten doon nga saukuro. Se tatambolong-bolomay, na ngasaw ninda kay. Iyan na non rabiela ti saan day tu. Ka wano arere bakitoka. Indala kitiko kina. Merda basar mantanga inday. Au nanuma tikombeka. Bakan beka talengaki na bikemuni nanomuni nanuma. Ni ya baka dimbi balu. Yan alomani tombago. Matani tuo iraki yan nando na ngauna. Boga buna endo na bingen rabu ni bing matanitu may narani bura-bura na ibalu kaya dana na desert storm na tinikadiwa diyo sa ngabulu kandua hanggang gaura kikina na matanitu o Kuwait kasi bili utakibulikin na nangganga o Saddam Hussein may Iraki na ngaunoya rangay muturaki koya na bing matanitu kaya nga na rani bura-bura wili talengaki na Saudi Arabia medyo vanisasoro. Kwengori na itu wakinin raki batanga era sota kaiti kwe nanga unango bunga na vei matanitu na nonda bura-bura sanga sotini rawa-rawa na nonda vakileira na matambatikan di durulo era tue na bunongo ni sarungo di reso oira daw magarita kira wasoma ira na ISIS ira na Al-Qaeda na ISIL kay na bungatale gori na ibalu ira tuan donueni na matay lawan di B Squadron na Special Air Services ni matay ibalu ni bolatangane kambo lewe na talibolinga talayasi lamba-lamba. Na nonda bata-bata kay Siti Beni Raturla.
sara ina no mundo i loko dana ngai ronga da na mado katumai ngau na bata bagongo na ikuri ni talanoa ke talaya si lamba na toso ni ngau na da ronga dia na be mama nindua na be kabini bo kelulu na ngau na biti bina bo lebu na itau ke tavea bula binaka abanu ni binaka tikoe ni na singa lebu ndende ke muni na wakanda na sema tiko mai singa lebu ni kua. Choka veti songo tu ina sau buki. Dola bina ka choka veti, toka tu na vengarabi, loloma lebu tu ani akwe, boto i Rotorua New Zealandi. Loloma kotoya ina viango, bimbi o korisue. Irana inono ni wangolala imbila. Na lebu na vinu minomai. Semi koro i bula isoa watu ningere bina maseki bina walebu maseki inosi emi malo inata inosi emi malo inato ombula binaka mai Penrith ngo mai serne bina walebu ratu mano ara rongada matagali ratu numitale tunga na leweni sika 7 sepatoni Australia na rukuni longa ni kiwi raonga tiko lebu saratiko ni tuku mai Australia baleta na daga be mata daga raonga tiko endai le meki na ni madola binakai sitini suka lango elo toka binaga lebu na sema tiko mai na singa lebu endai lewa Ruth totoka na domo ni radio broadcast manu na yang ondamu lebu na vingarabi. Lolo matuya ningo ibuna tabeuni ke ne tau ke tabea nimbula vinaka kero sana tatau ike. Lebu namuni sema tiko mai na singa lebu endai. Lebu na nonda veitokani. Lebu na itukutuku lebu sarana itukutuku na italano enda rongodo tiko na singa lebu endai. Sabaga nuni vinaka tiko eni. Kirau sa tatau mea zawa nondangau na batangua ni mataka viti na tine kandua na kaloko vana kaloko na nondangau na ike Santa Rosa. Ndaranga isota na ngau na ya ni Samoa. Wakabu
Nonda Vata Vata ki City Veni Raturala and a radio Bulan Dua Vata, San Francisco. Me Kochi Kenda Vatamai.